Dulu lah Pak, coba potong 200. Ya oke guys, kita lanjut lagi ya. 150 sudah baik. Berarti 3 setengah yang lebih banyak. Oh, sudah apa ini kita kita berita. Sudah apa gitu? 3 setengah yang lebih banyak dengan bro. Ke acara syukuran atau marara. Tanya si lama itu 3 setengah, mana dia bukan ini ke 3 setengah sudah banyak sudah. 1 setengah ya, pasang dulu 200. Tanya di sampan pada tidak kalau kita akan ke sini. Anda tu kan sisi kaya sampan tolong tangan ada kan? Dah ini sampan ni siapa tu kita ikan kisah. Satu pintu sampan rambai. Mangkano kagumumkan sama itu di Sipakaray. Pak kurang campak lantai, kurang lu campak. Kita spill lokasinya dulu ya. Yo ya te kuring balong pokok kami alam pipi to mesin dan apa orang ini nih. Ya to Pak Tapire, betul ya Pak, Tapire lagi ya to Pak Tapire. Di pasar kaya gampang dulu jalan lagi kali. Dah ini di mana mobil. Mobil gampang di mana kali dulu tidak kau jadi pada datang. Makanya sama sini di pagi kita. Pasal di tanggal Tapire. Pada tanggal apa tanggalnya? Nah dulu Salamat dari batinnya Ponglo. Siapa? Ponglo. di siapa nih saudara itu berdote? Yoda anak apa lu? Pokoknya kami pikir itu aku pasti nanti kalau lo tekan kita tolong. Wah pino yo, si balik itu lo mai. Boleh dipotong itu ya ini potong kulit. Halaman. O sabang bamping anggota may dadua nanti tapo nanti kuring pangalong ande loy. Dadua tolong Pak. Mari kira lagi deh. Kalau buka kamar mandi. Dadua tahu. Oh dia jangan sampai. Oh ya itu lagi tu poro deh sampai sampai. Nah. Buka di buka waktu dulu. Bang kila-kila. Ya kita ada poro lagi yo. Toh. Pegawai mana? Nak apa lagi? Tinggal mana? Ya, tapi kalau tu mana? Nak apa lagi? Nak apa? Tadi yang kita lalu yang baru pakai di rumah. Dede. Di betul tak? No, ya tu si buka nak tahu. Oh ya, pergi deh. Bang jadi gila, baru kami usul. Ya. PDD, para besok. Katanya. Oh, tapi kadang apa kami kali bibi dia. Pulang nih. Kamu turun ni teh, patame mi hobi turun ni do, siya bumbu di paru kue bilangan teh. Siya sabun, mi turun ni do. Lo dapur room. Putangan mi tiguri palong, nama yang mana asuh nanti nama di pertama aku tebe pojoy. Sabun ni turun ni do bima piso mai. Di pertama wis lo bumbu di perut api. Iyo tak sabar satu tora karakalentun kami tekor dulu ini karena dia lantai kikuah kena ditantas siapa lantai. Iyo, tabi keluarga ni suso ya tetap periti ta duduk di tempat sudah main. Oh ke sini. Patamin tangan
jalan. Dia tuh. Oh, itu macam apa tuh? Pengen deh. Itu macam apa? Apa ikan? Ya. Pengen tuh. Ito lang ba yung sundogan tapiri may patama galaw pa kami? Pasulim eh. Pagkalasang di pasag ka sa kamay eh. Sana ada silsilah dari Tongkonan Solo. Kita spill dulu silsilahnya. Siapa tahu ada penonton di sini yang Tongkonan di sini. Porque no kami ito sendan ito sana. Yo la ko na to kalo, to maman na bidan. Yo to ke pa yung sendan. Okay. Tabi, Pak Sekretaris, umami tu bakabuah sola lali pasakan nama buang tu. Pak Mali memai, Bami mai. Bakabuah sola lapo pinai. Pada bami dulu dalam pampito ya tu na melo jalur melo. Oh, jalan guys. Yo, sekali lagi kita tertib aja. Sabah balok untuk yang dipagaran na pagkaramelo kita nakuha Lembang secara khusus jo nakaparintan umat tertib tu keluarga Jong Solo Mbaya Sima. Di sini mamandro alang matallo tabay tu pajaway tara Solo papatompo 200 Sima may 100 total 350. Kartis na disimpan, kita pamilya di sampal ako malalaman kartis na. Dami sampal nila kartis na. Satu pintu sampal may. Poyar. Deretan Lakcian. Lepton. Ini Lepton namanya. Nanti Leptonnya akan arah masuk ke halaman Tongkonan. Ada babi yang besar sekali. Ini harga 30 jutaan. Kemungkinan. Masih panjang di sana ya.
Saya duduk di sini akan sempat pencitraan saat Saya berketubanan nih. Boleh. Yo, tumanan nih. Ta mating-kating kapay ta alakatan bilang na lama proses si Miki. Yo. Lanalon tumanin mo tumanan ni na bali may tuan. Takapang bisa tuh, may macet yang may ito katukaran. Yo, kita itu kilog na. Pantantiro may tumigalang pa, magkadilaban. Yate alang matoy te kunay bedan ladi pasak ka lago para non alam te tangan tondok kabarasan kaparingisan angga kayu kalandura tondok lamba pawangan na pangalion tabi keluarga belan na yato lang to kon dirada pa pelet te pagauran ada ladi tapamadati te langnya tidak tapasilom pitamun talangan sama pangkung kalalutan na kita ito kini mikutan na balik di tali temi paranonan kita mintu paranonan kaparigesan kabarasan anak patula mintu tokon na tetondok tatore telangnya dati Ino tabe sa udang perumong toronindo bandi sabun may te kurim pangalong mo bi sabun ni bi pagkamewe ni perukui may manaso na te may pagkamera ko te may poyo mantap do ende minai ba apa Yo, ya to may pasaraka sanjong wah nanti itu tenaga. Bisa mo disampon pa mo na di bajo may libe di bajo mikir.
Dole mira. Belongnya mira. Rumahnya beda ya kan kayak malam. Yo, mati kayo bang itu tak? Bisa diperkuti pak, dia mereka pembunuh nanti, woi. Tidak bisa apa tuh, ada pengubah yang begini mau berusaha, belum dalam kandungin. Kita pada di kapal tuh. Bemerton ini ada satu mas ano. Apa ya? Ibuan itu ada kilenya nanti. Yung mga pangalan nila nanay. Yung. Mari, Yung manok ko. o ikaw babae na. Hindi ba berusaha apa dia kita? Mau kami nalay? Saan kami? Yung. Yung mga ano nila, bisa ikot ang tayo. Lo mo kata di sila naman ah. Para niyo pa ila. Yung to... Saan na yun? To, isa yung mga ano. Ibu ko. To, tanto, yun. Kayo mga gitagkin na. Lo lantai dua. Tayo, yung parang. Yung parang. Sa unang ka naman to. Magkano ka disi? Naman ko mo. Dahil patamangan na wala po hindi daw. Ayo, sa kabingan manisya mo ba pa tanis? Ay ginipagay pa dugod eh. Talungpori, yung Talungpori. Talungpori na ba? Doon ka po rin ba tanis? Diyan ko sulong lo ba ko? Diyan pahilda. 50 sabo. Ako bubuti ng kasi ko. Oh, sever tiro eh. Iko ba sever lon nalay? Magkapanisyon pa. Sever. Sever, lon ko nalay sever. O yan na sever ko. Taon isang ko doon sa orang ibanan yung mga pambasyan. Ano nga, yung tarap pa ka na jadi. Yo, sever mo. Yun, sampo bisa ada di dunia to na. Nasi bayi aturan na to. Baik sering punya. Yo, ko tole pa ya te mega langka pantanbang kadilabel. Susunod ka mi alang. Tapa madati te mega ukuran, tapa matokoy. Ya tu kita kota riki ko pa binti ite. Ya tu kita generasi milenial data si salongambang data rerong ite mi ape tanuma lang eh. Susito. Tapa
pamta tok itu kau koran dak ta pokok ibang ini membe ta no mulala pa jubi ki pokok kita mangurana sisiru ke tiga lapa ta di pilakan ni pa di kuari nama rapi mami papanggi tu pakabu apa papanggi o pa sekretaris nata rumah itu nama paling rampung lebih bebo apa para orang di kelabaran karena kami bisa mau Yo, yan na tete mo kono arkana kenalabi mi tete na pure dillo. Oh yo, bisa mo. Pabikutan kalau kau to para ini. Oh yo, oke. Bisa mo. Tapi itu mana di apa sih le? Babalik ke depan nah. To manimbo ma madolo kenu, kita pitto mana ni rampo. To manimbo ma padolo kenu. Kumane palangan isang laweran jon arak-arak kaletuan lasu site tama perangi kulesan ngi. Kutole pa tapukada mo sa kamay leton na le poya dolo mani keluarga ne paraket. Tapi khusus betul si alang-alang kuris subang keluarga na epoya keluarga na paraket ke maurutan kilima kaya na midreton mita sangin na sang abang mo napukada mo siya beko yung mito batatay na siya yung may si papaling kagumuha ko nasusi baya sanga mo kan dolo to na kita na sa abang siya sabak ko bela rampo bela ama siya ya susi to tadi pabinti yang berikut ya tulan-dulan ni tomaanani na tomanin mo pata para tomaanani tomanin mo bang mo ya te tembo dolan naulay sain de to tama ya tu tomanin mo belo ya sudah lamang de te sudah sa to galampang na ya tu letuan mulain de to sampikison di de susun di tingolo may susite susun ya tu pertama jo yan na ponno lakato inde te minesambong ilako patingoreke patingoy te alang reke tu letuan Tabay perang isulun nasang. Yang berikut pintu bunyi-bunyian dibunyikan. Tapi ya to habibi pasapang sambali may marangka to din tumabar rulan di bang mo kumintira misay bindi nga operator to tumabar rung di patama sa nakapuha. Tumalam to paano ni daw kero paano ni mintu ni na po ni gamara na po gamara kaya maarak-arakan dito. Tama na ba rin ito manimbong? Atau operator sound system dari Rakata Bakar ini dan HP sebagai siap oke Pak Tami Pak Barung bagan lain itu di sound system kutole apa pantanjo mo kami ada tuh kalu marah ada tuh aku le taruh malam mau sang ibu gitu yo tapa ke tak ku kaya mo lakukan terus tabe tara pasalan dasang tapatan lal bukatan lagu gua si manlatang adalangi tabe di sunana batara tua si man rokko maririn nalita katabe rokko mangapi datana si man toba tulak kanan tabe toparan dekarua si man nene mga dasang katodolo lenteran panikuan pantan di kambio santo pantan di kobiriti bulan Siman nene bunga tabe siya nene kandola uraro kita todok kung kalimbu tidainan Siman Thomas salialang tabe ito makang bulosane de dio panito Disembang di Holanda siya yoka dio ala sile na dio banga sang kalamana ang dalay mo na marana iya linggi na sendala kumunay na araw Siman kita sulanasa ka dio tayo kapanguran nila dia Dahil isang kamay, yung Korean sumaka. Tayo kupasa na rin yung pala ko naman ang amadua. Sila yung kumay na kami. Pantan di kumay si Mandi. Kung kasi rin natin iba sa lanasan, kung katan kakapunin ba isang kamay. Tayo pa. Lahat ay katuluran na limudot ko kaya kumaya. Karamaw na lang pala yung kulay na ako. Juga pintu Pak Yuri nanti turun leton na. Pintu keluarga Pak
Abo yung riri. Tabe, tabe, tapa, tarapa. Tabe, tabe, bulan na siya ni Pagya. Tenaya lentuan di Benegebo. Tenaya kamamaran na bayi, bagulin pindan. Di Salabi. Kay Loto. Talagitantan ni puso ko. Sesedon na. Tepoapana, lesokaron na, dalong sakpulan na bida talong pulong ng dua, tama nga si Perapian nung lalian, magkalo pibulan siya mana, Riani, diyo tongkonan total lang, tama lagi pantaray, diyo tekuniang sulama, tama lagi pantantan ni puso, diyo tekuniang para, abada na nene, sangkana todolo di kota bunga tontong di rundunan mulu di dete malangan kutone tuara na lakotongkonan total lang si mama Alariani mamalan kalando na sangka matindo lalay kalambana dandan palelean tang lagi pantantan di puso tarbulan na tongkonan total lang lulus sumanig na tongkonan marangka kusampa na masaki kusapan pantan ki badarindik arah mereka coy hehe hehe hehe